Asalaamu calaykum guys kusoo dhawaada channelkayga dabeel xoog badan aa socoto waxaan rajeynayaa inaa i maqlaysiin maanta magaalka idin soo kaxeysa u jeediinbo waxa u socdaa meel oo filmaanta lagu jilo oo maxaa la dhahaa John Cena imaaday iyo Jackie Chan se film iskula jilaan filmka magaciisa waa iloobay laakiin hadda arko idin soo gali doona insha Allah hadda xasuusatiin clip yar oo waxa jiro oo maxaa la John Cena can hal mar noqday oo viral noqday uu dhahayo jalaatada waa jecelahay jalaatada waa macaan pink chilin how was it ice cream yeah John Cena remember yeah John Cena he said pink chilin something like this yeah I like ice 我有冰淇淋，我很喜欢冰淇淋，但是《速度与激情9》比冰淇淋速度与激情9我最喜欢，所以现在是因为时间。 I like ice cream it became so viral that video yeah marka waxaa joognaa maanta citygi oo ku jila filinkaas jooga citygi uu dhex wareegaya jooga ii sheeg waxaan u socdaa meeshaas filmaanta lagu soo duubo so insha Allah guys la socod wanaagsan qofkaana waxa waaye friendkayga waxa waaye Richard ala dhahaa Richard say hi Hi, hello, how are you doing guys? I hope I will be able to speak Somali. Can you teach me one word? Settihin Setin. yeah. What does that mean? and it means how are you Okay, Setin. yeah Okay. Hi, nice guys. nice waxaan rajeynayaa guys inaa maanta vlogayga ka heshaan vloggii ugu horreeyay waaye aan soo duubaayo oo magaalka joogo marka I don't know waa arkaynaa see noqoto magaalka rabnaa maanta inaan soo qasno insha Allah la socod wanaagsan 我们是非洲的，旅游来了还是上学来了？上学来了在哪上的？你选一个大学宁夏医科大学。对你到非洲也就是在此。对Ona nadhani hao Wachina pia wanaelekea huko tunakoelekea. So this is the West Film Studio. Now we are going inside to see. Tunaingia ndani kwenda kuangalia ni nini kinachojiri na kufahamu zaidi kuhusu hii studio ambayo ni sehemu ambayo pia wanakuja. Ni sehemu ya zamani sana ambayo hizo ni sehemu ambazo unaweza kwenda kutembelea, na huku watu wengi wamejaa. Kama unavyosikia mandhari ya muziki wa Kichina. Sehemu ambayo wanafanya stand up comedy za Kichina. 哥俩，行不行？我们哥俩早这么说，今天什么主题你知道吗？礼仪漫谈嘛。礼仪你就这么个礼仪啊！上来我是你爸爸，我是你爸爸，我是你爸爸。最后呢，我是你爷爷。 Lazima unadhani mimi ni babako, mimi ni babako, mimi ni babi yako. 礼仪漫谈嘛，行。 百年修得同船渡，千年修得共枕眠。夫妻恩爱到永久，以礼相待尽心间。夫妻对拜。秤杆兴，秤杆亮，秤杆一伸享吉祥。新郎将就秤杆之声，交出了虎之吉星高照。手简单，列位给自己来点欢呼的大喊声，好不好呀？来2分钟的时间内拍照打卡的，合影留念。
士，乡亲们，有序的来拍照打卡哦！您正拍着照，这儿呢跟您介绍一下，来到看见波兰的每一场必看剧目，您千万不要错过。稍后马上上演的是6点。你好，你好。好，我们拍个照。OK。Yes, no, no, no. Yeah, asking photo. Today we came around this Western studio. Like everyone was asking photo of us, and some people asked like, are we charging money for them to take photos? And it's been 你是不是直播着呢？什么？你直播着呢？哦，明白了。拍照照麻烦。你看，你看着。哦，哇塞，这么清楚！哎呦，太美了。哇，你可以给我吗？我给你拍一个。OK。美女能拍照吗？对，可以，可以，太帅了。一个。谢谢。Richard, we should take money from them. 他打100，他发呀，来，你俩是朋友，我们有朋友。哦，我给你俩都拍点发给你。明白了，可以啊，那咱们准备一下啊，不是占便宜啊，这就是一种文化礼貌，这是一种传统的礼仪，要占便宜的话，anaitwa Monkey King nakumbuka piga na yule nani hawa. You don't know the series? That series, it was there last month. This one, the one for breaking this. Oh, I know what you mean. What series is this? And that's the killer. Yeah, what's the name? I forgot. But yeah, I remember. They had to cut it in a really nice way. Yeah. Yeah, I remember. Squid Game. Yeah. Squid Game, huh? Kwa hapa hadi kuna Squid Game naona. Kwa hiyo vidude. Chika toache iga. Ikwa. Shukwa. Oh. Okay. Naona bidhaa zingine kama hiyo ya kuandikia calligraphy ya Kichina, chain yenye mawe. Hivi vibuyu. Those ones, we call them vibuyu in Swahili. You have them? Hulu. Hivi viatu vya massage shoes. Amoshe. Viatu vya massage hivi ukivaa ni yako najisi mpaka umetembea jioni najisi ramu starehe. Kwacha piga. 130. Oh. Okay. Oh. 毫不见啊，要无数。对了，哦 ，careful。3D 打印的感觉长吗？应该有吗？哦，真的吗？Oh, not about batiki. Oh, this in my home we call them batiki. Like we make the same way, but it's called batiki. It's called batiki. We say it's batik. Oh, yeah. Almost the same name we call batiki. Like you put the color and dip it inside. Oh, no, I teach the batiki. 88啊。这个很好看，价钱还能好算。这个是我国家的特色文化。这个发展还不一。毛子呢？多少钱？那个是38。哦，kofia moja hiyo ni 38. Oh. Chinese camels have two humps. Sit in the middle. The one in Dubai have only one hump, right? Oh. 这些手提包呢？多少钱一个？那398。398。那都手工的。哦。那个布的我们自己染色的。好嘞，好，谢谢。家里有的朋友们，欢迎您来到梦谷，看见荷兰神奇市民小镇。现在可以用我们的NPC 自动打卡拍照。
同时，扫描警票银行式自身电台游览出行。从此刻出发，我们将多维度感受各门文化与神奇，实现一场看见自我的狂野之旅。下一个朋友，欢迎您来到可以说这么几个。扫描警票。秦时明月汉时关，但使龙城飞将在，黄河远。Sorry. 这边很简单，你跟我说一个比较直对不对？上面说一个小美孩子，我看你随便找。如果让我做它，大家的眼睛是怎样的？如果做的不好，就是自己，好不好？来一个，你也准备。竞争，我的妹妹，竞争，我的妹妹，竞争，我的妹妹，竞争，我的妹妹，竞争，我的妹妹。Doctor, I was in love with you. I told the witch doctor I was in love with you. And then the witch doctor he told me what to do. He told me.
去上方的北京。下面为大家带来起源于西汉年间，至今有2000多年历史文化皮尔戏年的故事。年的故事，很久很久以前，大山里住着一只凶猛的怪兽，名叫年。它头上长着尖尖的角，个子比大象还大。快离开吧，可怕的年又出来了。你们别慌，我有办法对付年。你们不用逃走。村里力气最大的小两东西，红色、火光和爆竹声。家家都贴春联，放爆竹，户户都点上灯笼和蜡烛，整个村子灯火通明。结束了。
I think I'm so thirsty, so tired. 没有得了。珍珠奶茶是吗？对，珍珠奶茶不要珍珠。热的，热的。You want to be check？ I'm just speaking. 这个需要杯，你要大杯那种。这个没有大小杯，这个没有大小杯。牛奶奶茶没有大小杯。购物，恭迎玩家。陛下，我从罗布郡县西域夜明珠1颗，骆驼500峰，牛羊1000头，特此献上胸脯。
说出来，剩下的可爱，差别可爱，差别。